Game 2 mga boss. Mind Games by Tik-Tik. Iba talaga mag-mind games. Game 2 boss, Paul Fregina. Boss Paul, ade Boss Paul. Boss Bendon, anytime, kung ready na yung mga scholar. Waray. Okay, waray Boss Paul, ano? Boss Paul, ada? President Boss Paul? Boss Paul Friginal? Okay, mapigpetaw sa, para wala itong talay Boss Paul. Mapigpetaw sa. Alexis Osit, kontra Chambala ako. Kapag katawalagod. Boss, John Ray Dasig. Di pa na-reply, boss. Okay, boss Bindon. Wala itong tala. Boss Paul, nga ni Boss John Ray. Boss Alexis, kamustahan pag diretso na ito na semifinals? Iba talaga pag Godmek. Boss Bindon, astilan tik-tik, kalalakas, supugod kan Vernon. Stillfish. Boss Alexis, 1,400 MMR lang ani ako. Ay, pamboy. Okay, waray na Boss Paul, pati Boss John Ray. Okay, adi na, watching na Boss Paul. Boss Paul? Boss Paul Friginal. Okay ka, boss? Oy, winner. Nagkakanawang na ka mo ang Godmiktik. Okay, adi na Boss Paul. Boss John Ray. Boss Paul, pasend na lang kami. Okay, Boss Paul, pasend na lang kami Ronin address. Guild name, pati kung din yung barangay. Okay, mamili kita. Boss Casper. Boss Casper, okay ka? Nag-dog ka kanina, Boss Casper. Boss Paul versus Boss Casper. Game ka mo? Tara, send. Naorin na liwat kayo nag-charge. Tara. Boss Paul, pasend kami mo, Ronin address. Paul Friginal, may ano nga yan? Excuse. Boss Paul, may aksi tournament ka tayo na Boss Paul. Gina ko na yung Boss Casper. Boss Casper, pasend na lang kami Ronin address. Boss Casper, pasend kami Ronin address, guild name, pati kung din yung barangay. Alexis Susit, Boss Fred, ig-api daw adi sir. Ino, Boss Alexis. Ig-insert ang name. Zian Mabulay, Boss, maapi. Oh, Boss Zian, adi na, insert ko na ni mong ngaran.